ting chua ilung ta pen mene mara Assam News kadai rain sa Zeme kona pungwangai delay. POK Pakistan-administered Kashmir Pakistan Kashmir kadai ka satay bombe Prime Minister Imran Khan go party na kate the ruling party Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI ne sit KBS assembly election ngam ni delay za sale election commissioner go unofficial result na sa Pakistan occupied assembly election ge sit hadaiming ge sit coming area Imran Khan go party na luni delay za chele zai opposition people party ne sit kre ngam ni le nalang bete za Pakistan Muslim League na watch ne sit sarong ngam ni le sale minute si le indana du Pakistan na India hang na Kashmir de panui gule za sabam dele kanale sidu Kashmir de pabam India na Pakistan ya kacham za chupet ka dele line of control ne ka cham gai je Pakistan na Kashmir du Pakistan occupied Kashmir gule zai India na Jammu and Kashmir zai Ladakh gudele Karnataka Chief Minister BS Yadirupa zinain DK ze langkai srok mai mama ge pogu government tingkum kan is te ong begu ge samsa guys pas Chief Minister post ke ne resignation te go delay ze sale Chief Minister BS Yadirupa Chief Minister tebe lo madai delay kanalus du pas CM te ze tu tuizet kamak delay ke chele Chief Minister BS Yadirupa na Karnataka Governor Thawar Chand Gehlot tu hadogaiz pogu resignation hata so ga bel si pe gai dele zai Karnataka Governor Thawar Chand Gehlot na puchu kyam guys Chief Minister ka chiwe ong rai makta ne CM pungkle ra te gai dele Domino's pizza na Psycho Mirabai Chanu Olympic silver medalist hang hato pebe teus paring tinghang lui pizza ta kuna teura Domino's restaurant zai oglet ke pabam ka chamam ge wangza te doldi leze Domino's India go CEO ne Twitter ke tweet te gai dele Aiz Mirabai Chanu Olympic silver medalist ngam lu bachang NDTV ne pachu interview telo Mirabai Chanu ne saz panara lang bete ze pakang menai pizza treat te gulei zai pana apo Olympic hang ze ne pizza te ne le su raise bam le za sagai de le aipo chang de ge Domino's India go CEO ne Psycho Mirabai Chanu hang a paring tinglui pizza ta ku ne Domino's restaurant zai oglet ke te dobi de le za sale Dinai DK ze langkai srok mage Assam na Mizoram borders haram raika ke tesia za tupet kene Assam police personnel mina hang sroka chai di leze Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma na sale Mizoram Home Minister Pu Lalcham Liana na saz Assam police na ralang bete ze tear gas canister jai grenades rame Mizoram police ta ke pipet ze bambe dele hebi de Mizoram police na counter attack ze gimi kapi dele ze sale Official source ne saza Assam Chachar District SP Superintendent of Police Nibalkar Vaiba Chandra Kandu Mizoram Police ne gimi kapeza ka hazamle ke chele Mizoram Home Minister Lalcham Liana na saza aiz so lakti ze Union Home Minister Amit Shah ne te so ga dele ke chele Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma na Mizoram Chief Minister Zoram Thango zinai tingi ge panaim pauto luze te seira dedam gule je ke chele Manipur Chief Minister N. Biren Singh ne zinain DK ze langkai srok maige hama maige saza Olympic silver medalist wave lifter marit pe ka suibe pui Psycho Mirabai Chanu hang additional superintendent of police state police ke pegule za sale Zai Chief Minister N. Biren Singh ne saza Psycho Mirabai Chanu hang Manipur state government na 1 crore rangkang te ze pegule za sale Manipur government ne saza Tokyo Olympic ting kumchang na jang kai thote mele na hanga lang kai ming pe gu le zai judo ge kan thobe pui Susila Devi hang constable ge na sub inspector promotion pe gu le ja ka chele Zinain DK ze lang kai strong ma ge Union Health and Family Welfare na saza COVID vaccine rehe kro hadai ma ta ka kap kai nei ja sale Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma ne zinai pane bamboo industrial park te chura mandar disa dima soge tule pet kai dele Chief Minister Himanta Biswa Sarma na saze aize kro ringe gu project le zai aize Ministry of Development on North Eastern region na telegu le sale Zinai DK ze langkai srok mai ge Chief Minister Himanta Biswa Sarma dima haso haflong kya teplo mai bange saugai ze bir dima lik kemrai dima sagu hero ma te chibe pe zai military general spy kya pe nda hirim bapurgu tuge hagote ze kalum gai dele
Zai nalang betu Chief Minister Himanta Biswa Sarma na Rani ga dilugun tung kya za ka kulum ga dele Chief Minister Himanta Biswa Sarma na saza Rani ga dilu za kube zai mag chibe pu spiritual leaders mina hanketele kachewle Aigina na maigu mara Assam news ka lwa ga dele begai zang kingani mele indu to dele jaza like share subscribe to ga lo